ngishenje ngesiwa nguwe awuswale madoda awuswale madoda Spokwe Sendiya UKing Spokwe Sendiya ngaphansi komhlaba lengana awu wadokotela hayibo ikhala lakho le dokotela awukahle dokotela lesihlahla sibhizi ngale lesihlahla cha mbingelele nje uNingizimu Afrika yonke nomhlaba wonke nje jikelele engakusho mayelana nalesi sihlahla mfowethu isihlahla lesi ngasiphiwa abadala ngasibona ebusuku ngilele awuswale madoda ngakhonjiswa nje angisiyalelwanga kodwa nje ngakhonjiswa ebusuku ngilele kwathiwa ngihambe ngiyosilanda ngavuka ngihamba ngosilanda ngabuya ngatshelwa futhi ukuthi senze njani ngasitshala ngathi mangisitshala kwala kuvela khona imiyalezo eminingi ngesihlahla ukuthi kumele ngisinikeze abantu kanjani so emva kwalokho ke ngayalelwa futhi ukuthi lesi sihlahla siphethe amandla empumelelo noma ngabe kuthiwa ufuna ukuphumelela ngani isikakhulu kodwa ke kulaba abanamabhizinisi bese kuba nalaba futhi abayizangoma nezinyanga siyakhona ukubasiza nabathandazi ukuze ibhizinisi labo lidlondlobale awubakeli and futhi okunye lesi sihlahla asizikhuleli nje sesikuwe njengomuntu osuke usunikwe sona isihlahla lesi sikhuliswa amanzi osuke ugeze ngawo insila zakho uma usitshala lesihlahla usitshala nemali phansi kodwa imali ositshala nayo ile mali ofuna wena ukuthi siyilethe kuwe mangabe ufuna lesihlahla sikudilivele imali mhlambe enjengo 5 rand uzofaka o 5 rand kodwa mawufuna sikunikeze imali enkulu uzoqala uyigagule ngisho usitshala ngoba uyasitshela ukuthi ufunani ukhuluma naso bese emva kwalokho ke isihlahla sibamba lapho masiqala sikhula ngoba siyazala sinezingane lesihlahla siyathela masithela lesihlahla yila khona sithela angithi sithela nje sithela vele kade nawe usikhulisa ngalensila yakho mawugeza kanye ngosuku lo suku osukulikhethile mako lesithathu ukhetho lesithathu senze lesithathu njalo usebenzisa lesithathu njalo nje uchelela ngalo lesithathu njalo nje ugeze ngalamanzi mawugeza ngamanzi mhlawumbe kungaba umfula ngaba wasekhaya kodwa nje khona ufuna kuba amanzi azoba nensila yakho ugeze bese uyahamba uyasichelela siyakhula ke sikwenzela umnotho nje ube muhle ngalesikhathi naso sijabulile uma ke lesihlahla lesi unenhlanhla siyakwazi ukukusiza futhi ngoba siyagada nasekhaya si security lesihlahla lesi siyavimba futhi ukuthi izulu lingashaya ekhaya isilwane singangena ekhaya uma beza bazokuhlasela lesihlahla sine gas esikhiphayo uma uzohlaselwa ekhaya sine gas esikhiphayo le gas le iyona exhopha abantu ukuthi bangawuboni umuzi sineyimanga kakhulu lesihlahla lesi sihlahla wemfowethu njoba ngisho ngithi namanje nginovalo njoba ngitshela abantu nje manje ukuthi lesi sihlahla angazi nami ukuthi ngingenelwe yini njengamanje ukuthi ngize ngikhiphe le mfihlo ngoba le mfihlo inzima kakhulu kodwa ke ngiyacela kosifunayo lesi sihlahla ngenze ngichaze kakhulu la emoyeni ngoba abantu bayathathelana ngenzeka mhlawumbe sekukhona nje omunye osihalelayo uzosuke bese uzobamba inkunzi bakhe engishoyo ke uma usidinga kufanele uvele uchumane nami sikhulumele phansi sikhulumele phansi ake ngacumbuza ungangena ematheni baba King Spokwe Sendiya ngicela ukubuza nje ngimuzele umlaleli oba nama comment lapha ayafika lesihlahla sifane nokuthwala izinto enjalo asifane nento njengokutshata ake ngisho nje si ukuthwala
ngicela nje ukubeka lokho kube sobala siwukuthwala kodwa okunganalo igazi ya siyisithwalo esiuno blood kusho ukuthi asidinge igazi asidli lutho sifuna nje insila zakho kuphela nje wena njengobuzo futhi noma ngabe usushonile lesi sihlahla uyakwazi ukuthi osele ekhaya efike ekhulume naso kodwa ngaphambi kokuthi ekhulume naso wena mnikazi waso siyesicela ukuthi wothi ke kulabo ohlala nabo omthembayo ubusumtshela ke lemfihle sobe sikutshele yona ukuthi wosikhulumisa usithini ngale kwalokho mawungafuni ukuthi sishiyeke kubantu wokusho nje ukuthi cha hayi awufike ukuthi sishiyeke kumuntu isihlahla sakho sizothi mawufile bese siyafa naso okukhomba ukuthi lapho ayikho inkinga ezosala iyenzeke ekhaya akukho kubi okuzosala kwenzeke emndenini akukho kubi okuzokwenzeka enganeni akukho kubi okuzokwenzeka kumakoti mangabe uyindoda mangabe umakoti akukho okwenzeka kumkhwenyana kuba kuhle nje konke futhi nezinto ebekade uzachievile usenalesi sihlahla ngisho sekuthi ushonile azipheli okhomba ukuthi akusili ifonkong lesithwalo into ephila emhlabathini la siphila khona sonke iphefumulo esiphefumulayo yeah so ngithi mhlaba wonke jikelele yimi ngedwa ophethe lesi sihlahla futhi akekho omunye oyophinda isiphathe uma usoma business noma ngabe ufuna ini noma ngabe ufuna ukwenza njani xhumana noSpokwe Sendiya uyokusiza akunikeze amandla alesi sihlahla akunikeze futhi lesi sihlahla ukuze uqhubeke nempilo uye phambili sikukhumbule ukuthi ngithe siyagada lesi sihlahla sigada umuzi umuntu ungakwazi ukuba naso lesi sihlahla edolobheni sibe njengebloom uphinde futhi uthole esinye kuyo uSpokwe Sendiya uphinde usambe usibeke emakhaya siphinde sigada ngaleko ukuthi nje sikunikeza igubhu ngoba abantu sebaduma ngegubhu cha hayi asinazo igubhu thina sizokunika zona esizothi hayi lesi sizokugada lesi sizokwenzayo cha asizukwenza lokho kodwa nje into esitshela yona lesihlahla into ephila emhlabathini ophila kuwo nawo futhi onyathelayo sikhulume nawe siza nasekhaya sizokwenza into esiyenzayo njengoba usuku sibekile sigada umuzi ngisho wathiwa ukho wena awu lo zobe khona ekhaya umyalela nje ukuthi lesihlahla nisinisele kanje siyanisela sihlahla lezi insila lezi awu labantu abangeke sithi nje khona abantu abathanda ukudlala la ezinye izinto mhlawumbe ezibingozi noma ezibucayi zibe baphazamisa abantu mhlawumbe abangazi ukuthi benzani ngikhulumela abantu abadlalayo njengabantu abancane mhlawumbe uthi siwasithathe isihlahla lesi kanti ayikho into eqondile afuna ukuyenza ngaso mhlawumbe uhambe ebhabhalala nje ebhabhalala into engafuneki ke iyo leyo ukudlala ngoba abantu bayadlala isikhathi esiningi kodwa ke mina engakusho ukuthi noma ngakuthiwa usangoma esincane noma ngakuthiwa usangoma esikhulu noma ngakuthiwa inyanga enkulu uhlala eVerelem noma ngakuthiwa inyanga enkulu uhlala kaMashu ngisho ngakuthiwa inyanga enkulu uhlala eMlazi kulungile ke phela kodwa ke lesi sihlahla okusalayo uyasidinga awu madoda ngoba lesi sihlahla singama bodyguard awu 11 sisodwa uma ngabe kufanele kodwa ke kafushane nje uma uzosithatha lesihlahla kanti uyodlala ngiyesaba hayi Nkosi yami ngiyesaba ngoba lesihlahla indlela esihlezi si serious ngakhona hayi si serious njengomuntu kukhona into abantu abangayazi ukuthi isihlahla siyaphila njengomuntu thina futhi umoya esuphefumulayo so share nezihlahla uyangizwa kambe thola kahle umoya esuphefumulayo esiphila ngawo ama percent ambalwa alomoya so share nezihlahla okuthi lesi sihlahla impilo esifakayo phakathi ekhaya mhlambe mangakhuluma nje okunye okuseceleni mhlambe uwakwenu mhlambe usekhaya ususele ekhaya wedwa noma usinisele seno4 seniphelile amathuni inqwaba ekhaya lesi sihlahla siyakwazi ukufika sibambe lesasimo sokuthi la ekhaya kungasafiwa hayi kungasafiwa la ekhaya ngoba imndeni iphelile amathuna sawu7 sawu8 sawu10 sasikade la ekhaya mhlambe su15 sesisele sibathathu sesisele sibabili amathuna pheli ukugcwela amathuna
abantu bafile Ihlahla lesi sifesi ukubambe lokho. sibamba ikhaya Ayi cha. umndeni ukhulu ube kahle Hayi ayinquyo amakhanda eshiwe dokotela. yeah Ugeqa amagula ngelehlahla. Mhlawumbe nami ngizosithatha udokotela utholakala la phansi kamhlabelengana ejozini. Ake sicele udokotela achazele nabe abantu kwezinye indawo atholakala kuzona ngoba thina simhubha size sifike la ngakubo amhlabelengana la sikhona nje yamanje. uma ngingachaza nje kafushane vele mina ngitholakala la kamhlabelengana ekhaya ngiyazi kumhlabelengana sebacishe bawudumisa kabi kunabantu nje bangobaba abadala bathi bayelapha angifuni ukungena kakhulu lapho ngoba hoza kwethu kodwa izinto abazenza abekho right Yeah. so ucishe waduma kabi umhlabelengana kodwa ke thina siyawumela njengamanje ngoba sezizinto eqondile Yiko futhi. Engushoyo njengamanje uma ngabe uyathanda ukuza kwaMhlabelengana vele ubamba imoto esiza kwaMhlabelengana ngoba angiqhaphakanga angandile isitha sakho vele ukhohle ukuthi mhlambe sizonyonyoba naso size la uhamba khona wena kodwa kama ufuna ukungithola ngangithola la sePort Elizabeth ngivama kuba khona actually nje kuyo yonke iSouth Africa uma ngabe kuphela kuhleleke izinto ngiyakwazi ukufika ngoba ayikho indawo engakaze ngihambe ngokomsebenzi wethongo leli elingiphethe uma kungena ifoni ithi woza ngiseIslandani ngiye ngithatha ikhwama ngiphahle kogogo ngithi bogogo nanga umuntu uyangibiza ukuthi useIslandani Awu bakithi ngishone khona mayise Cape Town kanjalo kodwa nje kwamanje ngila kwaMhlabelengana esigodini bathi kusothobothini awu sikolela madoda esindindini awu sikolela madoda ejozini hayi vele sifuna ukugubha impela dokotela ezinzeni sakho la utholakala khona nawo la ukhulelele khona abantu abasayinotice lento ukuthi umuntu emakhaya bazokuthi umuntu kade edolobheni inyanga la sihubha udokotela somlande ekhawubo phansi la khulelele khona Nkosi yami ibhlungu ke leyo nto leyo ishoyo ngoba abantu abaningi basuka la bayofuna umsebenzi emadolobheni uma ifika bewushomi nomuntu othandazelayo naye lo othandazelayo wafika ezofuna umsebenzi kugcina sekuyibhande nje bonke laba abantu sebayelapha balapha ngale mase mangabe sekufanele ezekhaya uqabula zonke izinto lezi aqabule yonke ubuhlalo lobabufakile ebufaka le emadolobheni lapha sekanyanga khona ibhlungu ke leyo nto leyo ngoba ngcola igama labe laphendabuko funa ubunyanga usuke nabekhaya waziwe nasekhaya la osuka khona ozalelwe khona mina ngizalelwe lapha madoda futhi ngiyazi ukuthi mangifa ngizogcwatshwa khona la madoda mthambe kungathiwa ngishisiwe le emazweni hayi kobe ilumbo kodwa nje khona ngizalelwe la ngelaphela la uma ngihamba ngemazweni nje suke ngibiziwe ngiceliwe Nkosi yami ngiyosebenza kodwa nje ngilaphela la ekhaya la ngizalelwe khona umphakathi wonke wasejozini uyangazi ngisho amadolobha akhela ejozini ayangazi ukuthi nguSpokwe Sendiya nje oyinyanga ongashitshwela lutho hayi uSpokwe Sendiya oshaya ama falls nguSpokwe Sendiya wangempela mina owelaphaya umuntu mayegula siyamlapha Ay cha sisokhuluma nje ngelumbo ngelilanga kubantu abanamalumbo ngoba amalumbo akhona nakubantu besifazane namalumbo akhona nakubantu besilisa siyokhuluma ngelilanga sokuthinta ngelinye ilanga King Spokwe Sendiya ngicela ukuthi nithathe inamba zakhe la ku screen njengamanje nimfollow efuna kwezinye inkundla zokuxhumana niphinde nimbone menze imkhuba yakhe lapha eShayo live niphinde nimeseke efuna lapho nibone leli isiphiwo sasemzansi lendoda inekhono la emzansi uAfrika ke kumele siwuphakamisa sonke isikhathi siyabonga sibonge dokotela omkhulu bayede Nkosi yami yeah